kaNkulunkulu ngiyazi ukuthi abanye babone ukhona umuntu uZamini kwiposta athi-ke lwakho kube nama-activities ambambayo amphuthumisa emsebenzini kwacaba ukuthi cha akusaphumeleleki. Sase sicinga umuntu uZamini okhona emhlabeni, sase sicinga umuntu uZamini kwatholakala ukuthi ukhona umuntu uZamini. Manje namhlanje ngivumeleni bafowethu sihlanganise izandla zethu samukele usimo olukhulu umfundisi bathandeka all the way from eHartbeat. Ngicela ke simshayine izandla ezinkulu kakhulu egameni lenkosi yethu Jesu Kristu. Come on church, ngicela sishayine umfundisi izandla ezinkulu kakhulu. Oh yes, oh yes. Sicela ukuthatha ithuba sibulise kumfowethu uKay Cele, siyambingelela necrew yonke abasihlanganise kule ndawo ukuthi sizokhuleka. Siyambonga ke kakhulu uNkulunkulu ngombono awubheke kubo. Sibingelele nompostoli uNdaba ekhona phakathi kwethu. Sibulise nabafundisi bonke abakhona. Sibulise abantu bonke basemthatha. Siyambulise egameni lika Jesu. Siyambulise egameni lika Yesu. Siyambulise egameni lika Yesu. Sekuchaziwe ke ubantu abaZamini ngiyazalwa emsikisiki kodwa ndikhulele eMagate. Inkosi okwangoku isanibeke ebandleni laseHartbeat. Sindisiwe, ndiyamthanda kakhulu uJesu, yenzele incebe impilo yami. Amen. Ngicela ungibekezelele okanye unyamezelele isiXhosa sami sithanda ukubhedanyana, siyadinga ukusiwe ekliniki. Uzosiva simane sihlanganisa isiZulu sometimes usizwe ukubasa isiXhosa kodwa ngicela ungibekezelele. Ndiyathemba kodwa uba ngeke uphume nganefaka. Ngicela without a waste of any further time siyezwini lenkosi kwincwadi yeZenzo chapter number 17, only 2 verses, verse number 22 and verse number 23. Then sibe siyathandaza egameni lika Jesu. Thank you Jesus. Ncwadi yeZenzo chapter number 17 verse 22 and verse number 23 sithandaza. Verse 22. Verse 22, yes. Wema ke uPaulos esazulwini sase-Areopago wathi, madoda ase-Athena, ndiyabona ukuba ezintweni zonke nincamisile ukuhlonela izithixo. Verse 23. Yes, Baba. Kuba ndithe ndihamba ndisingasinga izinto enizihlonelayo. Oh yes. Ndafumana nezibingelelo ekubhalwe kuso kwathiwa, yes, kongaziwayo uThixo lowo ngoko nimhlonelayo ningamazi. Ndinazisa yena, ndizonazisa yena lo Thixo enimkhonzayo kodwa ngingamazi. Sibongele mfowethu. Bawo siyabonga ngezwi lakho, liyaphila linguwe, linamandla thetha ngalo nasemini. Moya onamandla onke, umoya wakho mawuthethe ngezwi lakho, simamele inhliziyo zethu sincede. Moya onamandla nceda lowa nalowa. In the name of Jesus Christ we thank you Jesus. Kafushane lapha sifunda khona sesizothandaza. Indaba kuthiwa iqala ku-chapter 1 la uJesu egcina obasemhlabeni. Lithi iBhayibheli uJesu uthembisa abafundi bakhe ukuthi kumele ukuthi ngihambe, ngoba mangingahambi idinga likamoya ingcwele ngeke lehle. Now ku-chapter 1 ubanikeza isithembiso. Ku-chapter number 2 isithembiso siyafezekana. Lithi iBhayibheli ku-chapter number 2 abaposteli behlelwa ngamandla kamoya ingcwele. Ku-chapter number 3 besobe behlelwe ngamandla kamoya ingcwele. Abakhupha amandla abenza bayokwenza izinto ebebekade bengazenzi bengekahlelwa ngamandla. Lithi iBhayibheli ku-chapter number 3 babonakala uJohn noPeter besiya endlini yomthandazo ngesikhathi somthandazo. Lithi iBhayibheli kwakusisikhathi somthandazo, it was the 9th hour. Elithi iBhayibheli ku-chapter number 3 bathi besiyothandaza badibana nendoda ihleli ngasesangweni.
elithi iBhayibheli igama lelisako kwakusithwa kumhle elithi iBhayibheli lendoda yayikade icela amalizo kubantu okanye icela usizo kubantu. Lithi iBhayibheli kuchapter number 3 mabeyongena uPeter noJohn ethempeleni beyothandaza yazwakala lendoda icela nakubo. Lithi iBhayibheli abesebemjika beyibheka bathi isiliva negolide asinayo kepha sinabo igama likaJesu. Bathi phakama uhambe. Lithi iBhayibheli besobe beyinikeza igama lendoda ihleli phansi yaphakama yahamba yayongena ethempeleni. Lithi iBhayibheli mayifika ethempeleni bayibona ababhali nabafarisi ukuthi lendoda ngathi lendoda ebihleli ngasesangweni kwenzekeni kuyo. Uthi babatshela abantu ukuthi lendoda leniphakanyiswe nguPeter noJohane ngegama likaJesu. Kuthi babizwa uPeter noJohane kuchapter number 4 kodwa nilithathephi igunya namandla ukuphakamisa kuYehova. Chapter number 4 uPeter egcwalisiwe ngamandla kaMoya wathi nimbona lo muntu efile kungayi uJesu waseNazaretha bawafayo waphinde wavuka athi akubhaliweyo ngaye kodwa lilitye lembombo elatekiswayo ngabantu athi lowo nambulalayo ngesandla senu athi akukho gama limbi elinikezwe emhlabeni esimele kusindiswa ngalo. Chapter number 5 usafira lendoda yakhe balwa nomoya oyingcwele wababulala umoya oyingcwele. Chapter number 6 wakhetha amadoda u7 ukuthi asize abapostoli. Kuthi phakathi kwawo lamadoda kwakukhona a man by the name Stephen. Kuthi le ndoda isetyenziswa ngumoya oyingcwele ngendlela emangalisayo. Kuthi wathi bayibona uPaul ukuthi le ndoda ishumayela ngendlela emangalisayo, he started to persecute the church of God. Lithi iBhayibheli chapter number 7 ibandla liyaliwa. Uthi wathatha uJobe wathatha uTulendosa Jesus wathatha uStefan wabekwa phakathi kwabantu. Kuthi uPaul wayephethe impahla zakhe the time emphathela umuntu uStefan besithi sicela usichazele uyithatha le nto oyikhulumayo. Kodwa waqala from Abraham weza nayo wazofika kuJesu. Kuthi abantu bephethe amanye uStefan wabheka phezulu wabona izulu livulekile ongathi ngamemeze mthatha. Lithi uma uhamba noJesu bathi bephethe lamanye kodwa ubheke phezulu ubona izulu livulekile. Bayakushaya bheka phezulu, bayakuhleba bheka phezulu, bayakuthuka bheka phezulu. Kuthi bamphathela amande urakhaphasatana zilihataya katosa eneketeli hase. Kuthi bamphathela amande. That is chapter number 7 uphiupho uphethe impahla zakhe. Kuthi wathi ekhuluma ngoJesu kodwa bambetha
silver, asinayo igolide, asinayo into ephathekayo, kodwa sizomemezela. Njalo abasabubulela wena baphatha indlavuzo lakho, abalwa nawe, balwa nawe, kodwa wathi sasendleleni ayobulala amakhomo, kodwa wafela njengesulu elibanekayo, kodwa wavaleka amehlo, wathi Sawule, Sawule, Saul, wathi Saul, wathi Sawule, Sawule, wathi Sawule, Sawule, unditshutshise, wathi ungubani na wena Nkosi endimtshutshisayo, wathi nguJesu waseNazaretha. Sicela ukumemezela, siyamthatha, asizame ukusomemezela koDlamini, kodwa sizomemezela koJesu otshutshisa wena, utshutshisa uJesu, alwa wena, oluJesu, nawe ungamthatha. Nawe ungamthatha umenzo wakho, akubiyele umhlengi wakho. Ngicela ukumemezela, akhona amagama abekiweyo, kodwa sisomisa igama. The name that is above all other names, and it's coming out, the other gods of Peter. Wathi laba bantu baba bathinta bona, uthinta mina, kodwa wathi Jesu ukhonele, bengingazi ukuthi ngenza, angazi wayikhuluma nethu namhlanje. Kukhona abazoza one by one, bazothi ukhonele, bengingazi ukuthi mangithinta wena ngithinta uJesu wakho. Angiyazi ngiyithethela nto le ngiyithethayo, kodwa sengiyayithetha anyway. Bazoza one by one, kodwa bazoza one by one. Bengisithi ngithinta wena, bengisithi ngithinta ibhizinesi yakho, bengisithi ngithinta abantwana bakho, bengisithi ngithinta ifamily yakho, kanti andasanga uba ngithinta uJesu. Jesus, ola hata la hata, heneke sakata, ora pasakata, kodwa from that day, uPaul wathi ngenzenzani Nkosi? Uzodibana nendoda imtshela ukuthi uzokwenza. Ngicela ukuthatha benikhuluma namhlanje, ngithi njengoba ulana uthi wena kube injongo yakho, kodwa uthunywe inkosi ukuthi uzodibana nendoda kodwa wahamba waya ku-Ananias. U-Ananias for days kodwa u-Ananias wamkhulekela after 3 days, amehlo fled. Kodwa from that day uPaul waqala washumayela, umeshumayela uPaul, kodwa washumayela uPaul. Lasi bandla lathi nehlwathi uNkulunkulu ebandleni nehlukaniselene uPaul noBarnabas, kodwa sebehambile endaweni eziningi, badlule Amphipolis, badlule Apolonia, bafinyelela endaweni yaseThesalonika. Kodwa eThesalonika bekukade kuyindawo esendleleni, wonke umuntu odlula khona bekuseduze eThesalonika, ebedlula ahlale khona. Kodwa uPaul meshumayela, ebehamba phumule endaweni, kodwa wathi behamba, angazi noma wafika lapho ukhathala yini, wayaphumula eThesalonika. Kodwa saphumile ngoba lento ingumlilo, ivalelo ngaphakathi kwakhe, ingumlilo amathanjana. Kodwa waphuma esinagogweni, mefika ufika abantu begcwele kanje, wathi ayingeke kwazi, wathi khona uJesu, 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 wathi khona uJesu.
noma silimoshele umuntu akulolu hlobo singafanana lizofundisa ukuthi khona enye inkosi ekhona kanti thina sasikhesariya kuthi bamthatha uPaul bamsebheriya kuthi wathi sasele kuthi wathi yakuvuka lento emathanjeni njengomlilo ngoba noma ungathi yayifihla lento ayifihlekile noma ungathi yayifanela lento ayifanelekile sizokunika into engafihleki sizokunika into abasebenza izinto ezithabathu sizokunika into abasebenza izinto ezifula abantu sizokunika into abathi ushintshe phala libe umfundisi sesiyathanda wafihlwa nakhona ebhele ngoba lento efihle uthi waphinde waphuma esinagogo mefika nakhona wathi khona inkosi ogama layo nguJesu le nkosi yazi yaphinde yavuka kodwa into engiyithanda ngebandla lasebhele kuthi belingakulaleli kuphela belukulalela lihambe liyokhonfera ukuthi lento ikhulumayo iyahambisana yini Yesu ongathi ngamemezela namhlanje ukuthi ungahambuthatha noma yini tata yikho esini kaNkulunkulu namhlanje into sisengayo namhlanje lo Jesu sisengayo alikho yini iBhayibheli kulena lento sisengayo namhlanje itholakala esini kaNkulunkulu kuthi abasuka amadoda aseThesalonike athi yayimkhosheni lo muntu uzwane nikazintweni ngayazi kuthi wathatha wayofihlwede umefihliwede kuthi wathi beyibukene wabona indlela ebuyiyo kuthi yedeni kwakugcwele uNkulunkulu kuthi yedeni kwakugcwele uNkulunkulu kuthi yedeni kwakugcwele izithiyo
ufika kwi-drug addict ayenzomfundisa. uJesu ufika kwisidaba asenzomfundisa. uJesu ufika kwisiphoso asenzomfundisa. I'm not here to introduce Pastor Kamil, but today I'm here to introduce the man that is above all other names. Atu Solomon Obanegela Gugo, Uyalonde, Atilingun Posogo Nama, Italuso Paramisa Leloka, Agasabatu Wasemtata Namfacha, Eli Penny Tababelinde, Kota Zona Sis, Kota Sushiti Piloyomo, Kisona Sis, Kota Supisa di Tempo, Wabana Tegelete, Talukume Mese, No Niga, tomorrow, Lord, lift up your hands and close your eyes. Wachita makaya wetu, wachita mafamilis wetu, kwa taigena uwe, anasuga zote bagawa pela, usuga zote the family yako. Lift up your hands. Siliana manona, Siliana nenene, Siliana na. Kate Jesu ngizo khulunywa kodwa ndiwazi phezulu. Kate ngizwa Jesu nemimangaliso nezimango zenzile, but ngifuna ukukwazi uthi uJebe kade ngimuzwa ngokuza kwindlela kodwa manje sengiyabona, because baningi abantu abazwe ngayo but abangena i-personal encounter. Sisavala amehlo wethu, kanuthatha isandla sakho sase-right usibeke enhlizweni yakho. Nkosi kubusise manje, Nkosi kubusise mfowethu. Udumo lwakhe, yebo udumo. Kanungenzelele favor yokuqina, kanungenzelele favor yokuqina. Bonke abanye abantu bavala amehlo, kala wena uthathe isandla sakho usibeke enhlizweni yakho. Sifuna ukukhuluma isibusiso phezu kwempilo yakho. Sifuna ukukhuluma isibusiso phezu komndeni wakho. Ngicela uzidele lithi iBhayibheli, ozincamayo athabatha isiphambano sakho angilandele. Kule nto kaJesu uyancanywa. Mina ngancama bangali bamsiye nabethendeni siphuzile sithi siyofuna uTheri. Mangifika kanti uJesu namhlanje uzongibamba. Kancama bangali sidabeni aba bangibiza ngenyoni ngahamba ngaya ngaphambili. Bangibiza ngempatha ngisokutshela ukuthi lapho xetha namhlanje bacela uthula mina. Esasicela nabo thula. Angizama ukusohlekisa ngempilo yakho but ngizothi nangu uJesu akwazi ukwenza impilo yomuntu ibe ngcono. Umusho kanjalo uthi mfundisi ngicela ukukhuluma isibusiso phezu kwakho. Mfundisi ngicela ukukhuluma isibusiso phezu komndeni wakho. Ngicela ubancame lapha baseduze kwakho sisavala amehlo. Uze la ngaphambili sikhuluma isibusiso phezu kwakho. God bless you. Lithi izwi lenkosi ngokuphefumula wodoseliswa. Izulu limenene ungasadi nawe. Ungasawena ubeke isandla sakho enhlizweni yakho. Ungasathethe yaphela isikhathi. Abanye abantu bacabanga ukuthi sizodlala. Kanti uNkulunkulu lethu uyikhalela iminyaka. Today is your answer.
but we are here to introduce Jesus. God bless you. Oh, yes, Lord. Namu namu Jesu, Egobisa, wenda bani, etiwosa, etiwosa mu, amu tetele solo Kena thina sonke singemumva sinengenya abafethu angabibikho hlezi phansi nathi inhlanhla enkulu ethi phambili ngesona esiyi-1 just one that's one isona esiyi-1 esiphendukayo lithi kunenhlobo ezulwini kwenziwa i-celebration kuyaduma kuyahalaliswa kuyamenyezwa kuthiwa hosana siyabonga haleluya bayede ukhona umuntu ozuziwe cela namhlanje ngifuna before senze umthandazo ngifuna amakhonosele lapho ngemuva mfowethu ungavumi ukuthi lento idlule khona wanikwa ithuba bathoke mangathi wahlabelana namhlanje ungathini nje enkosini wathi ngingahlabelela ngithi mawungangedluli Jesu izwa amazwi ami nalapho sekwabiza abanye bawungizwe nami ngiyakuncenga ngicela ukunikeza nanti ithuba lokugcina sondela nganeno yithuba lakho nawe lishintshe impilo yakho sondelani bafowethu ngiyancenga yini sondelani ngizawuhlabelela yehlakabili sesa ngizawuhlabelela ngifuna nje ukuncenga uze ngaphambili ngegama likaJesu alabakashana bahani aleni kabahasuna